Tuko ni ya mirongo iri na inyanya mweri Jwana mwaka jwa ngiri mirongo iri na ithano ngitika no ithiri tori na ntuko injaga na nkoroki weekend ya kuni mbeto kwithirwa ikiagira kugwato gani tutagere nteto sheto Shamiru TV rukire onbambita Dennis Mutuma Muthomi twambirie na ripoti yegie Matthew Mwenda Igweta uria ni umwe baraba kumereria matagetikia wadi kana kitike MCA ndene ya wadi ya Thangatha akiaria ari kanisani ya Kamujini Parish nomeneretie bunene uri wari waziri wa urimi Mithika Linturi nikira Mwenda ugete Linturi nethire akinyangia urimi ari kana akinyangia urimi ari waziri na njira ya kweza na mboreo inthuku. Mwenda augete arimi baba ingi ni batonyere asara gukurukira mboreo yu irabethira bakia kagitene Kalinturi na rombetana ndia kari kuthithia kana kwithira bakia muthuja mbere ya kumwakura ciungabana kire mwaka jwa ngiri mirongo iri na mugwanja. Mwenda Igweta kuromba gitike MCA wonde Thangatha na ikimerete na kumeneria bunene wa waziri wa urimi Mithika Linturi ikira Mwenda ugite Linturi na ethira kenyangia urimi na njira ya na mboleo inthuku support temporo kana ngwe temporo mbaru still ingo support mheshimiwa Peter Gatirao Munya nontu anto beto ndawa moteo kamenywa machiara yayo ibo komenyare Munya ari gavana na akere thoko nyinge ko na bara nabo batuonerie maramu ne kairwa miundene yeto ye fertilizer kamba confirmere maramu te miunda paramu ne wekera barabara nene kenda barabara cheto ikasa sawa kankwenda kuwa bau mai balelye na maramu ye kairwa maramu ete kairwa miundene ye fertilizer maramu ye kairwa barabara nene kenda barabara cheto ikakirera tea yakaraboya ya kabubutia no rite kariba kithura tongore bethire bakarile metuko yo bateke yakumba kwetha kithura tongori ajia Isaya 40 Isaya 5 mustari wa 40 eriwa naora kana narumi ora wage ntoe kega yeke nageke antubeto yekea woni nde support mheshimiwa Mporo igitara kinya toke ya tobwera manto charuruko eruarete ntuko ya siasa eruarene ntuko ya kwaramia utongeria bwa Murungu kana ngwe ya Murungu nekende kombo change ya mikarere na mitorere ya anto twe supporta father eto nkiuga ate omoteyo kamenyo na machiara yambi yayuo akirikire no gwete akarutonia bwa komba utira na kuruta ngoira yo bisine mubunge wecio mbunge ketiganisti ya kuromera barabara no utira barabara chondi kumba kwithiri kiagira kanka uwa boy kwa father uwa ni Mwenda wa barabara Mwenda wambi father confirmate ntene ya maingi kanka boira ngwe nterita na inyekwa ndita na inya ya muntu eta wa Mporo wa maendele nwe Mporo arita na inya ya Moru aga etie inya kumegoro eke ya kerewe eka na makeoni neketo mibonete barabara chieto ikarioreko kiripot na Miru TV kumatiani betanda mzimoturia wa Virenja. Kero ripoti yengine ati mashukuru na kiuru kutigira niba kuanda miti ndene ya abiani byao. Nirana ndi shukuru chidhireto chikuru kutigira nishi kuanda miti mono miti ya matunda iria ikethirwa igitekagira kuri na kumenyera kana kuriera nili kumenyerwa na nkoroki nyari tobaba niba kuona matunda za kuria bari shukuru. Akiaria kire murandi kana kire mubango jo kuanda miti ndene shukuru ya Eco Boys mwalimu munene ya shukuru eje Morris Ndiga na dhireto akiugati kuri na obatubo bunene bwa miti mono miti ya matunda tambo kando kwithirwa ikiando kire mashukuru nonto ikethirwa igitetheria aritona njira Kathumba gikundi gitari gya kithirikari kiria gikumenyekana ta Kenya Private Foundation Alliance igigwatanirite na cukuru ya Kumba isi kuanda miti araba kuanda miti ya matunda kaingo aritoba gunikanio. We are happy to be doing the Orchards for Schools program. This program, we call it Kijani program. It started in 2018, where we went and planted avocado trees in Lenana and Mangu schools. And today they are eating those avocados during the avocado season. We would like you to embrace that program, her program of vegetable gardening.
because there are very many places where communities are selling all their cash crops, are selling all their milk and coming home with rice or white bread. Kiaria kia thoni giki DCC Wachuka Angela Wanyama hamwe na mwerekithia wa kithomo ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Mburinjiti Wambua ibarutite mbito kiri mwingi kwirutaniria kiri urimi hamwe na wandi bwa miti. Let us all in our homes, even as we say we don't have land, establish a place for vegetables. That way we shall take care of nutrition, and as we proceed with our orchards for schools program. Just plant a tree anywhere you are. Even the students, when you go back home, if you plant one tree, don't you think it will add on the 15 billion that we are targeting? Yes, it will. So just plant one tree. Normally we say that for every land you have, 10% should have trees, 10% of that land. So however small, there's a 10% of that land, isn't it? Even if it means one tree in that compound, just ensure you plant any type of tree. The idea of planting trees is not a new phenomenon in our schools, because we know through the clarion call by the president, we were required, or rather we are required to plant every year trees with a target. And we have targets for each learner, we have targets for the teachers, we have targets even for ourselves. And therefore, cumulatively, you'll find a school as a set target for the number of trees that they are supposed to plant in every year. Kwa hivyo tukipanda hii miti na tuitunze, mwisho ya msimu tutavuna. Noe mwalimu munene wa cukuru ya Ikumba ici Maurice Ndega augite mubango uyu gatetheria nene macukuru guku Kenya. If we can be able to produce our own enough fruits, we can say this crop, this is going to help who is Ninde, instead of paying fees, we have planted are going to help that particular student, isn't it? Kiripo Terameru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Riboti ingine ati akari Basrimon ndene awadi ya timao kiri gicigo bunge kia Bure ni bacumiritie na kuga na gutariria mathina kathomba chirio thina cia ukaria ira bakuga ni cionekene gwetana mbere nteriji kuringana na Karibaba Nchobi ndegene watho na kinyanda wingi chukurebia ni cionekene gwetana mbere na gutumiro bunene nteriji gintu kira na ndigitumite thina cia ukaria chethroa echikiongereka na na ndeba rombete atongeria bathirikari nene thirikari cia kaunti machibo na atongera bange gutigira niba guchwa ntaira ya kurua na Nchobi ya mbogita na nkuruki dawa inge cia kulebia ira chikwa kuga nicho chithiritwe chige etoma uthina cia ukaria chikethirwa chigitana mbere mwendo laibuni na rugono ru. Akari Basrimon ireri wandine ya timao ibetete na mbere otariria wagagu bokaria burabo kujira ntereyu bakiwa na boiborerete kire Nchobi cia Ibango amwe na ndawa cia mbogita buru na ndawa cia kurebia ndawa Nchobi cia mbogita manto jatiagirite gukurukira yuthi betu ana betu baina mitesa riba oteseka mono utugwatira twana twa miaka 12 twana guta cukuru winyangwa na njira mwanya mwanya kwi manto ja kuthithikana betu ba kunywa bangi mono ndawa ici gwitwa bangi ndawa cia kurebia na kinya bangi bakanywa Nchobi gupita kiazi na kinya bamwe bainywa aciari bakimenyaga nontu kinya kuri aciari bao nao bakonywa ou kwa winkuria muciari gwonyunya thigara gwonyunya bangi mbere ya mwana ugo kire okumukuria ikintu giki thuku gukuria ndene yao kimutumaira thigara wa mutumira bangi no tukejoteka twana twa cukuru na ndida gaka ya kuthira kena kaliungite Nchobi-ine na gachaga muchore kakijiga kamatere ntundi nako kamata utina raka iketi tete owo no tuba gwitongura kwina antu bangi baciumitie gwatarisha maisha ja twana tutu nini twa grade 6 ukethira kana keneu ukethira kana igakugeu ria mtu mukuru ukethira kana igakwikirwe winto murume ugwanto murume nago ciumitie na gwikira mwana munini eu ikumanisha ugwo tino ntu buria bubwega buri okuthithia guku gwetu bantu yatigwita bwega kuringana na Nchobi ria ikwendwo guku ira bubingwa themwe nya changani kurugwa tukwenderwa
bangi no ana bathukira bangi na rero mbareo kirendo ang'isio karia masibo bawatanirite amo na thirikari nene na thirikari ya kaunti ni kurwa na nchobi no tiela na iboco kamichi ikarigeria gututethia muno ana beto bakuthuka sibo polisi etimao na batu na ndeto community ceremony tugaitaniria ngugi utaita muno bwega muno na twagurana na nchobi na bangi na ana beto bakara bwega sibo beto na chabuchibo bagwatanire na nyumba 10 tumbe gukaria nchobi no ntwana bakuthuka mantu ja nchobi kwa hiyo tukuga tukagwatanira twinda twi community na tukethira twina anene bonde tukagwatanira tukomba kurwa na nchobi komba kwithira ndiguru ikibuja buja ke thirikari na yetu inene thirikari na county twithira turi antu bakurigirikwa mantu ja mathuku kana kwithira tukiona utethio kuma ke thirikari antu ja bau bawatikana na mantu ta jau ja kwinyangia twana tukona muntu unajukiirua atua mure muntu ure wendagia ndawa ya yu uria utumika kuruga nchobi ya yu kutunyangiria na beto thirikari tujukirie itagaria ya kwithira kuria athabu ba kwithira benayo gukurukira menya ja ntura kana gukurukira kuthukangia na beto na kuthukangia nya akuru beto kuthukangia nya akuru bara akuru na nyume jau jonde itukona utethe na tugatura muturia mwega. Ripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Murimo jo nyimba kana murimo jo kansa ni jonekene gwetana mbere na gutamba na nkuruki kwanda miri aja ndene county ya Meru muno kuma ntere che gembe antoka thumba ne bonekene gwetana mbere na kuthangikwa ni ururu wa murimo jojo mwandiki wetu atatu mukiru wa Nkonja nombete kwithira akiriongera meshi kathumba kuri kwarianiria na atongeria na gutubanganyiria manto jereja kuretwa nonto wa murimo jojo jwa kansa. Na murimo yo nyimba kana kansa ni murimo yethirete yukiangaikia antu na muno ntere isembe na riu muno ende kiri kinyamaro kiri nja cionthe kaita karampange yakinyithia na kwanda nkunyu kiri misiji miti ya njeji sina thina pangaratano inyamaro amwe na kutia batini endwapo na riu kiri murimo yo ntairaniriko na tuika nteto cionthe njarene cia murungu kinya thirikari hamwe na mtu wenthe ura wina umenyi ukoni murimo yu ni bweya akomba kwithira akiumira na kwithira akiritana antu iruria murimo yu kenda kinya kweberie kombe kia maithori na kansa tombe kwithira tukitarirwo mantu ya maingi yara yakomba kwithira yakireta murimo yu ya kansa no tukinto kia mbere kira kikomba kwithira kikireta into kini kwithira tutikomenya na bara baingi ni wasio menyo na riu kiri mtu wenthe atibaji kwithira ari no bwabo kuthima murimo yu no tutewo sendaira kwithira ari na murimo kimwiri na ibweya ende muntu akethira akimenya kurio na murimo yu kaitakara mtu amenyekana nayo no yuri stage 1 ni murimo yu mba kwithira yukirigitwa na mtu akaora ende tikwithira mtu ayetera ina murimo ekira munka yukinyira stage 4 arakumba kwithira kwina thina ya kurigitwa gwaba guchumira nonto mtu na gukireta erwandi na wina murimo kansa nonto bakwitha batena fans cha ku kitani ku baikia kueta membi kwenda na treatment so itukuromba the government of Meru County bagitani kuiza a solution au antu bakagitani ku membi ewa free treatment cancer na kutetherwa kimantu cha moja cancer membi they come with that bomba ku reduced cost area treatments the cancer in Meru County nonto ye county re go struggle na murimo na ye the most county ra affect mono ni murimo wa cancer ugeta Kenyatta naku 13% of waje bara bena murimo wa cancer bethagirwo baumete Meru kogu twina thina ya cancer in Meru County na ngoroki in Igembe sub county Igembe cionthe Igembe south Igembe north na Igembe central na murimo yoyu andete nkunyu mno ntere sembe ende sibitarira ya nyambene ya level 5 niombete kwethira ikirwa wirane ati cancer center yokwa na mukatha ini untubutomba kwethira bukiujurwa na ende untubo ni bwithirite bwisumbura akariba nteriji na baraba ingi bakwithira bena murimo yo bariomba kuthura na sibitari ya Kenyatta na araba kurigitwa basoete utethio ni ikende thirikari munkathai ebati kwithira kilasi metho na kuthwaniria cancer center njere senyambene level 5 kenda yomba kwethera itetheri mwembe na mumiru wenthe birelie cancer center in Igembe in Nyambene
level 4 hospital na manto jau jatera kinyanira itokoria our county government make sure that our cancer center in Nyambene hospital ekwamberia ethirwe na oncologist na ngoroki aje betu ba Meru bajwe ni cancer inyinge karibu cionthe no mwaka mtu ekirwe chemotherapy na athiria chemotherapy ete Nairobi athithirwe radiotherapy ni untu Meru tutena radiotherapy machine ni gwitandire maturaje tundagitane kwithira most of the people ibako gitigo struggle kwitha batikomba ikuona kuntu ko gwita kwithirwa screening ya cancer kuinkuromba thirikari tukitane guchumira bagitane ku reta screening centers nya kwithira it's bena wombi za thaiti ndi ruterwa igembe inkuromba ndene Nyambene bagitane kureta ki Nyambene hospital level 5 bagitane kureta nini screening ya cancer ikenda ithira irisa ki antu bagembe gwita kuthithirwa screening ya cancer onto nawe no musti antu bara bengi bagitane ku affectwa ni cancer ndi gutonya matrende to ndi kuthira most of the people bara bengi na bara bengi bakuru sachari bao family nyingi chukuti go struggle onto treatment ya cancer ni expensive ukethira antu bara bengi bara amako give up on life nonto bakumanya batumba kuona mbecha na nya transport yangu kumegembe gota monkamiro ton kuthira screening ikethira expensive for them the same time treatment ni expensive for them ukethira nandi kwi ana bena muchari wawe na cancer kana nya kwi mwana go struggle na cancer and the family bamwete tu but they deal with the pain and na mucharora akamuikumira buri mojura kenda tista na baba getane kwendera na mathomo na baba mimbi no ntubagento gikire na kyo kenda na baba mathomo bagitane guchumra ntubakwithira kwitwa screening with for treatment is expensive for them by the government of Meru bagitane guchwa bagitane gukama we that will be easier for the people of Meru County urabambane gutetheka mentigire na cancer ona kinya ke thirikari nibo yabakathithio chunkuni bukwana yukumenya ni mbiyongwa gitumi kana na murimu yuyu kuma kethira ni kirimu roi kana kinya metere tuthiurunkirite for cancer na nito kuwanja the government rutera roro igembe south bugitane kwita bugitane kuthitha research bugitane kumenya ni mbie gutuma murimu wa cancer tugitai kwithira juri tuki uthira yantu na wingi bugiti kumenya imuthanga juna thina imirire yao kana imbie cause murimu tutu kenda bugiti guchwa a solution urabuka gitane gutethia antu ba ntura iji cha igembe south bagitane kuthirwa ni murimu tutu wa cancer nenkuromba mtu wonde urori na gukunthikira gitane gwita ugiti kuthirwa cancer screen Mukiria Nkonja kumembe Meru TV. Mutagari wa Meru TV ripoti yu yegie manto jegi kenyamara kia murimo jo cancer kana murimo jo nyimbane go tukinyiria muthia jwanta to chietu che Meru TV rukiri ronaru gata kuraza no ntungacho kira na manto raja karindene yankatheti chietu.